lifteci, pa pačije paštete, pa gluposti, pa oni burgeri kod boa. Ne. Rekao, da ja sad da probam nešto potpuno novo i rekao, aj kao malo to back to the nature, malo da to bude tako, jel da, raf, malo da, etno, bravo. Rekao, ja ću sada janje da puknem, naučit ću, ajde, ali ne znam. Lijepo obrnete janje, razumiješ ti, pa tu je i priča okolo, dok se ono okreće, razumiješ ti, tu se i popije malo pive, malo se polije janje. To je, da kažem, cijeli ritual, nije to samo tako, razumiješ ti, ili ako vam i dođe neka mačkica, a ti lijepo, opa, zapinjač, otkineš, izvoli Lucko, ovo je za tebe. Zapinjač devojci. To je ko sladoled, razumiješ ti, kao kornetić. Komplikacije s jagnjetom, vezivanja, mazanja i piletinu baciš, ispečeš, a i žene vole, ako me razumeš, a i ja volim piletinu. I ja volim piletinu. Zato što je dosta mlađa. Da.